Ngoba kuhle kuphinze emhlabeni. Okwenzeka delweni lesiswati la ku SABC. Sibethula bukhoma sise Auckland Park eJoseph endlini tekusakadade SABC lishonile. Sibonge mbukeli ukuthi ukhethe thine nadi lethamba yembili lomuhla. We want a declaration if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid. Liqembu le-Democratic Alliance nalenda tetfulo enkantolo lephakeme ePitoli livete ukuthi umthetho lobuke kulingana emsebentini awukho kumthetfosisekelo. We must defend the citizens, we must defend the inhabitants of this country without fear of failure. Beyibanjwe lomuhla inkonzo yesikhumbuto yemaphoyisa lamathathu. Kusuka etindlini tekusakade SABC eJoseph silihamba lonke lelive qinisekisa ukuthi uhlala unelwati ngalokwendekako. Tindzaba leti ku FT8 khonelako kuniketa tindzaba ngebunjalo bato ngelulwimi lwakho. Lenhlangano lesakatela sive icabanga ekufeza sethembiso sayo ngekukuniketa tindzaba longathemba etitimelene letingachemi. Kubika ngemiklamo lemcoka yelive. Njengoba mengameli Cyril Ramaphosa. Bonga kakhulu uma chandupolitike uvane Auckland Park. Tinsatheli tethu tisebenta ngekukhandla kukulethela tindzaba letikwenta ukuthi ukhone kuthatha tinqumo letingito. The president needs to be able to give us direction. Ukukhulumisana nekuqinisekisa ukuthi labo labasemagunyeni bayatiphendvela ngalokwendeka phansi kweliso labo ngelulwimi lwakho loluvako. Ek is baie bly dat vanaand ons het gehoor die korrege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Ba shamba ngwa fela ba tshire re dolokisa mafungo amdagasi. Kukuniketa wena njengembukeli litfuba lekuveta umbono wakho etindzabeni letikhutsata inkulumo mphendvulwano yavelonke. I-SABC News itimele ayichemi. Liqembu le-Democratic Alliance nalenda tetfulo enkantolo lephakeme ePitoli livete ukuthi umthetho lobuke kulingana emsebentini awukho kumthetfosisekelo. Indzaba lenkulu kulomthetho sigaba 15A lelapho litiko letemisebenti lithi inhloso yalesigaba kuqinisekisa ematfuba lalinganako nekucedza umkhuba waphambilini lobo ucinzetela labatsite. Advocate Fana Nalane lomele litiko letemisebenti utichithile tetfulo te-D8 ukuthi ke kwetfulwa tinhlelo letawuvuna belibala lelitsite letitawucinzetela labo ke labalinani leliphasi. I-DA ithi lo mthetho uniketa indvuna yetemisebenti emandla lecile kushaya umthetho lofanako etifundzeni letahlukene takuleli. Lelicembu lufuna lo mthetho ubalulwe njengaloyo longahambisani nemthetfosisekelo. Is not the particular subordinate legislation or targets that have been promulgated in any particular case. They all, and that's why in 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it. Nalenda tetfulotalo litiko temisebenti litiphikile tisolo tekuthi lo mthetho ugcile kakhulu kulabo belibala letsite labancane ngelinani. Advocate Nalane utsite kude lotawucoshwa noma acashwe ngenhloso yekuhlangabetana netimfuno talo mthetho. Esigabeni 15A ucitse tetfulo te-D8 tekuthi bacashi sengeke basakhona kwenta tinhlelo tabo tekuqinisekisa ematfuba lalinganako emsebentini. There's no quota either as required or as defined by the constitutional courts, the constitutional court in the various judgments. The measure is flexible because it talks about targets. Ikhosathu iwuvikela lo mthetho yathi abantu labamnyama bavaleleke ngaphandle emnothweni kuleli kanti ke nelicembu le-ANC liwuvikele lo mthetho. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uthi emadlela ndzawonye e-ANC nayo lenhlangano batawubamba umhlangano madvudane nje. Lo mhlangano lobitwa ngele Political Council uyingcenye yekhulumisana nemadlela ndzawonye e-ANC ngetebuholi, tindlela tekusebenzisana, tinguquko nentfutfuko. Bubuke ngalabo vubudlelwane emkhatsini we-ANC SACP Khosathu neSANCO njengaloku i-ANC ifuna kwenda kangcono kulandzela kulahlekela ngemavoti elikhethweni lwanyaka enye. Lokwendeka nje SACP ifuna kungenela likhetho itimele.
onke emehlo atsenjwe emhlanganweni lotawubanjwa ngoleti inhlangano lapho kutawuthathwa sinqumo ngalobudlelwano. We are working on the convening of the Alliance Political Council, Alliance Secretariat, all of those things. Lokunye lokuphethe kabi lamadlela ndzawonye lokusebenzisana kwe-ANC ne-DA ngaphansi kwalohulumende welubumbano wavelonke. Akusiwo kuphela lamadlela ndzawonye langahambisani netinqumo te-ANC njengoba nayo i-DA leyingxenye lohulumende iyenkantolo iphikisana nemthetho ukubuyisela kwemhlaba kwabanikati bemvelo kanye nemthetho weticasha. Ngalolunye ihlangothi ayiboni ngaso linye ne-ANC elidzabeni lweliphakelo dimali. Kusenjalo indvuna yetemafa inokugodongwana kulenzeleke yetfule eliphakelo dimali lolichibele emavikini lamabili latako. Balula ukuthi lezivunguvungu sekuphambana kwemibono elidzabeni lweliphakelo dimali sitawendlula. The budget, in terms of what we all know, is that the minister have acceded to what political parties have requested him to do, to withdraw the VAT increase. Ngakulolunye ihlangothi SACP isidinginga lehlasele lelibangwa kungasimami kwemnotfo. We agreed as the alliance that by the end of this year we must hold our long-awaited Alliance Economic Summit. Njoba liqhubeka nekudipha imandla libito lokuthi SACP ingenela likhethwa itimele ikosathu izisatha uthatha sinqumo sekuyisekela ngenyanga enyoni. Mengameli weSANCO ucelela amadlela ndzawonye ukuthi abumbane. We look forward for the alliance meeting. Obviously we start with political council before the summit. The secretariat have to identify the date. Nanoma ngabe kuthathwa sephi isinqumo kulomhlangano lobudlelwane balamadlela ndzawonye ngeke busafana. Sati lesicwaninga tindzawo lapho kwendeke khona ingoti sithi tigameko letichazwa ngumshayeli wesitimela mayelana nekushona kwa Chief Albert Luthuli atisilo liqiniso. Brandon Beggars loliphoyisa beketfula bufakazi eliphenyweni lwekushona kwa Luthuli enkantolo lephakeme ePietermaritzburg. Loliphenyo lubuke kuphenya kabandi ngekushona kwa Luthuli eGrootville KwaZulu-Natal nga-1967. Luphenyo lwekushona kwaLuthuli lwanga 1967 lwaveta ukuthi kushona kwakhe bekuyingoti nanekuthi Luthuli washayiswa sitimela lesithutha impahla eGroutville KwaZulu-Natal. Brandon Beggars loliphoyisa wakha kabusha sendeko salengoti endzaweni yesigameko. Kanti uchazele inkantolo ngalokhu lokwasetshenziswa kubona ukuthi vele kushona kwaLuthuli bekuyingoti. The possibility of an accident scenario occurring as described by Mr. Latachan is highly unlikely. Ngenza futhi ke ngokuchaza kwakhe unozaneke uLatachan ngaso ngayo indawo ke yesigameko ngendlela achaze ngayo hayi angathi ke ngeke kube yiyo. Taking into account the stopping distance required to stop the locomotive where it came to rest at the scene, that is a minimum of 767 meters. The brakes to the train would have to have been applied at least 170 meters before the entrance to the northern side of the bridge. Beggars utshele inkantolo ukuthi wasebenzisa imibiko leyathulwa eluphenyweni lwekucala lekufaka ekhathi statement esemshayeli wesitimela Stephanus Latachan. Uphindze wasebenzisa nemininingwane yalesitimela kanye nebukhulu belibloho kuhlola sivinini nesikhathi lebesitawuthatha lesitimela ukuthi simenzi. Umbukeli uyexwayiswa ukuthi loludzaba lolulandzelako lungahle lwesinze kulabanye njengobe lukhuluma tindzaba temacansi. Umcwaningi lobuye abe sadi setilimi temthetfo lohlatiya imilayeto yabomakhalekhukhwini emkhatsini wenhloko yemajaji Selby Mbenenge kanye namabhalane Andiswa Mengo utfole ukuthi ingxoxo yalaba lababili yaqala yaba nguleyo yetemisebenzi yabuye yashintsha kancane kancane yaba nguleyo leba nemifanekiso lafaka temacansi yekhatsi. Bufakazi baDemocrats buhlose kutfola umnyombo wale mifanekiso beyisetshenziswa nguMengo naMbenenge. Could you pick up the, if I can put it like this, the tone of the conversation between the two parties? You could. And what did you find? It started off from the text messages right at the beginning in a very professional, courteous, respectful manner. Sometimes on specific days, that's how most of the days started, with a work-related discussion or in a respectful tone and manner. And then it slowly degenerated where emojis were used to either convey sexual acts or indicate sexual emojis, how emojis were used as
for a sexual nature, in a sense. Beyibanjwe lomuhla inkonzo yesikhumbuzo yamaphoyisa lamathathu. Kulandzela kunyamalala emalanga lambalwa, tidvumbu talamaphoyisa titfolwe emfuleni iHenops eCenturion evinginde lengcile ngalwesine. Lenkonzo yesikhumbuzo beyibanjelwe eBobby's Park, eBloemfontein esifundeni seFree State. Tihlobo nebangani bebahlangene eBobby's Park eBloemfontein esifundeni seFree State kute uvalelisa emaphoyisa lamathathu langasekho emhlabeni. Tidvumbu tabo buyipilo Sinohe, Cebekhulu Linda, Nakia Muhetsu Ibhais tatfolakala eHenops ngalesine evinginde lengcile. On behalf of the National Executive Committee of POPU, led by its President, Comrade Thulani Ngwenya, we want to extend our heartfelt condolences to the family. Emaphoyisa lasebente nalalabathathu labashonile ababade imisebenzi yabo nekuthi kunyendi labakufunze kubo. We've lost a soldier. We have lost someone whom the father would say she was very bubbly. And indeed, she was a very bubbly person. And around her would be very happy because she was that person whom she was very energetic. Komishana wemaphoyisa Janine Fani Masemula endlulisa emavi endvudvuto uthide ibuhlungu indlela lamaphoyisa lashone ngayo. There is no amount of words that we can express ourselves in appreciation on behalf of the men and women in blue. Thank you for your resilience. You went beyond the gruesome discovery of our members' bodies. You still went back to find the vehicle and his missing parts on Workers' Day. Luphenyo lusachubeka mayelana nekushona kwalamaphoyisa. Kuletinye uMasibiya etitolo. Siphinze sahlehliswa sinqumo sesicelo sebail sendvodza leneminyaka lengama-43 lesolwa ngegagadlela umntwanayo loneminyaka leli-10. Asikwemukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma ucedza kungena tisekhona hlala nathi. Siphinze sahlehliswa sinqumo sesicelo sebail sendvodza leneminyaka lengama-43 lesolwa ngegagadlela umntwanayo loneminyaka leli-10 enkantolo yesikhashana eMatsulu eMpumalanga. Lokuhlehliswa kwalelicala kwentelwa kuniketa amabhalane wenkantolo sikhatsi sekuthi abhale lobekukhulunywa ngako enkantolo. Loku-ke kulandzela ukuthi kunyamalale lamanye emaphepha laphatselene nalelicala. Kuthiwa umsolwa ucala igagadlela umvanakhe asaneminyaka leli-15 budzala. Lelicala lihanjelwe bantfu labaseka lohlukubetekile enkantolo emalunga emmango afuna bulungiswa. Umsolwa uvele kafishane enkantolo kanti-ke lelicala lihlehliselwe kumhla tingemashumi kule nyanga lesetulu. Umsolwa usagcinwe esitokisini. Uyavungutela umoya edolobheni laseVatican njengobe iConclave kulindeleke ukuthi ikhethe Pope lomusha kusasa. Lamanye emakardinal atawuhlala eSistine Chapel kudzemade ukuthi-ke lo Pope lomusha avume ukuthi angasahamba. Lo Pope lomusha uthatha isikhundla sa Pope Francis loshone ngemuva kwekufa lihlangothi kanye nekumelwa inhlitiyo. Kusenjalo imoto lebe ihamba Pope Francis itawuguculwa ibe nguleyo letawuba ngumtholampilo webantwana baseGaza lekuyindzawo lehlaselwe timbi. Kulisiko kumakhatholika njengoba emakardinal lang-133 langaphansi kweminyaka lengama-80 lavela kulamanye emave emhlaba atawuba ingcenye kukhetha lotawuholela ibandla linebalandzeli abangetulu kwa-1.4 billion. We really do not know. We just wait for the Lord to tell us. It's not our time, it's God's time. Yeah, so I think it's important that the cardinals really get to know each other, hear each other out, and to pray and to ask for the Lord's direction. Uma ngabe sinqumo sesithethwe na Pope lomusha sekakhethiwe balandzeli batawubona ngentuthu lemhlophe iphuma etulu kushimela kanzi uma ngabe sinqumo singakathathwa balandzeli batawubona ngentuthu lemnyama. When the cardinals have reached a decision, the cardinal who has been elected says yes, I accept my election as Pope, as successor of St. Peter. The ballots on which the cardinals have written the name of the new Pope or the names of all the people that they have elected are burned after each vote.
bantu baqalile kungena eSt Peter Square. Certainly for me the biggest issue remains paedophilia within the Catholic Church. We hope it will be opposed from Asia or Africa. Njengoba emakhatolika athemba ukuthi lo Pope lomusha utawuba ngilolo tikhandlaka lonelithandvo kayena lolo thandza kuthula njenga Pope Francis, emakardinals sevela afikile kutawuhambela umhlangano losondvo ngaphambi ukuthi kucale kukhethwa kwa Pope lomusha. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela khociswa kwamasotsha eSADC eDRC ingabe lokho kuletha siphi isithombe ngemave lasendasi neAfrika, uphendvule kanje. Government yaseSouth Africa yenze kahle kakhulu ukuthi kwamise amasotsha ngale bekhongo ngoba phela okuhle ukuthi bahlale phansi bakhulume ngoba kwabona kuya kwabo lena baphethe zona futhi ikhale kube kodwa bona bathi bayovimba ukuthi kungasadiwe. Mina angiboni ukuthi tawuletha isithombe lesibi kumiswa noma ngekhociswa kwemasotsha aseSADC ukuthi asuswe lapha eDRC ngani ngobe vele uma ngabe sekubonakala ukuthi emasotsha ongathi ngiwo lenta ukuthi lithuthuva lichubeke kufuthi ukuthi amasotsha besiyamiswa kube sekuba ngito tiphathimandla letidlala inzima yato eqoqisana ukuthi kube khona kuthula. Ngibona ngazathi hayi benze kahle impela ukuthi bawahoxise amasotsha ala eNingizimu Afrika la eDRC. Kuyinto enhle kakhulu nje ngiyakuncoma kakhulu lokho ngoba besingaze silinyayelelwe hayi la masotsha akhona njengamanje okuyiwona aqaphizwe lakithi. Amazwe eSADC kumele ibhekane wodwa nalawa asengenhla nasemidli Afrika kumele nawo abhekane wodwa ngoba phela into esukuyenzeka amasotsha ethu ayahamba elewo DRC ayafa amasotsha ayikho umuntu osisizayo. Ngicabanga ukuthi mina silive lase-Afrika kusiniketa isithombe sekuthi sifuna ukuthi kube khona nekuthula njengoba bahucisa emasotsha. Lona umbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendulela ngawo. Nasivakashela etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu, yini langa ilenzela umlaleli lomuhla ehlelweni? Alishone mlingani siyavusena kumbukele kuzoba desiswati ku-SABC1 khona ke ekhaya namuhla nzambama njengoba ke siphethe ke indzaba lisiza ke labo ke labena ke lihlelo nobeke liphenyo lelikhethekile kuleli SIU njengoba baveta ukuthi sobathole ke imvumo yokuphenya kabanti tehlalo tengaphathi kahle masipala weCity of Mbombela sinabo ke namhla ke kuhlelo liphuma embiteni ukuthi ke sitawuva kabanti nganalo liphenyo ngetuluka lokho namuhla Rebecca nembukele ekhaya kubonga ke nala ke ilanga liqoshisa ke sive ngesifo sesifuba iasthma days memekela bathi kangcono ngathi ke nizaba 34 sesifuba nokuva kusike mhlawumbe njengoba ke singena khona ke ebusika kubanza imikhuhlane edlangile umbukeli nemlele ekhaya ngathi ivikela kanjani sibole ke indlebe ngo6 ke ku7 kumsakazo lokwala FM uma embiteni nzamba malehle Rebecca nelisimba lakhe egoli asibawu siboleka indlebe embukele ekhaya. Sibongeke kakhulu kuSibu phansi eMbombela mbukeli diphela lapho lebe sikuphathele tona lomuhla tikhona tesindebele kusasa kanzi uma kubumbana yesikhombisa lomuhla ebusuku tikhona tesixhosa ungaphuthelwa simo selitole emva kwetitolo nanto zakhe inzamba malenhle ngwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo sibonga kakhulu ke Rebecca. Kanti ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla kuba imvokodo kimi kusha ngisho ukuthi awekho ke mathuba emvula la ngahle siwalinzele ke kusehla namhlanje ngibeke likhombisa ke kubalela cishe ke Evan Longana. Kanti ke kepha ke ukhona loyo moya lokhombisa ke kubanza ke lamuhla ke ebusuku ngolelo muhle. Kanti ke la naselangeni la kusasa masicubeka sibuka sesekhona ke isixwayiso njengobona likhombisa ke kubaleli kakhulu kati Evan Longana. Kepha ke khona ke Bathu Tenkung leti awubonakala tikhasa phasi ekseni kakhulu kati nasimpunga ilive njengobona limbonye ngemafu kakhulu kati tifunzeni lethi ligune live ngolelo muhle. Kanti ke masibukela ke mazinga ekushisa kutheme njani masibuka ke lange la kusasa masibuka ke eGauteng lapha kuye la 24 ngale ke Pretoria bu Broncos Parade mabuka ke lapha eJohannesburg Spring Sefrenageni lapha ku 23 lokusho ukuthi lipholile leto tindzawo leto kanti ke sifunza iLimpopo tindzawo letifana nabo Liphalali Thabazimbi Bilabela aphumugobhane likhombisa ke kufuthumala ngayi 26 nangaleke la eMusina ngayi 28 kanti ke lifuthumele nangale Thohoyandou ngayi ke la 29 kanti ke sifunza Mpumalanga tindzawo letifana naboMbombela likhombisa kufuthumala nga 25 mabuka eBumashishini lapha kuye 22 lipholile leto tindzawo leto ke wehlele ke emkhondo nangale bo Standerton bo Secunda ngaye ke la 24 lokusho ukuthi lipholile leto tindzawo leto ke sifunza kwaZulu Natal eMnambithi likhombisa ke kufuthumala ngayi 25 eVryhead buke bo Lundi lingayi lapha 29 kanti ke mabuka tindzawo letifana nabo Durban lapha ku 26 bo Port Shepstone likhombisa ke kufuthumala leto tindzawo leto ke Eastern Cape tindzawo letifana nabo Nquba bo Komani lapha ku 26 lifuthumele leto tindzawo leto ke 27 eMthatha lipholile ke East London nga 21 eMakhanda nangale ke eGcebeka ngaye la 22 kanti ke sikhombisa kubalela ke nasi sifunza masibuka ke sifunza iWestern Cape tindzawo letifana nabo Fred Ndali bo Glen Williams likhombisa ke kufuthumala ngayi 27 kepha ke mabuka eCape Town lapha kuye ke la 21 lokusho ukuthi lipholile leto tindzawo leto ke mabuka nangale bo P40 West nangale bo George lihleli lapha kuye ke la 21 20 mabuka tindzawo letifana nabo Mossel Bay kanti ke sifunza iNorthern Cape tindzawo letifana nabo Springbok likhombisa ke nobe ke likhombisa lapha kuye ke la kuba ku 25 lapha likhombisa ke kufuthumala mabuka bu Calvina ngayeke la 27 lipholile ke Sunderland kepha ke awube kubanza ke ekseni ngayeke la 2 kepha eCastermadina likhombisa ke la kufuthumala mabuka ku DR lapha kuye la 24 bo Kimberley lapha ku 25 lifuthumele mabuka ndzawo letifana nabo Bothaville esifundeni Free State lihleli ku 25 mabuka ngaleke bo Bloemfontein lapha kuye ke la 23 lapha eVicksburg lihleli ku 21 kanti ke sifunza iNorth West indzawo letifana ke lana uMahikeng bo Lichtenburg bonke bo Rustenburg lapha kuye ke la 25 lifuthumele ke leto ndzawo leto ngolelo muhle kungakube ngikuphathele kona busuku abube engilobuhle.